Pozdrav dragi gledalci, vi gledate emisiju Isprobavanje. U današnjoj epizodi probat ćemo Nescafe Ice Coffee, odnosno Nescafe hladnu kafu. Ili ti kafu za poneti, kako god. Pred nama su tri ukusa. Latte macchiato, kafe vanila i cappuccino white. Prvo ćemo probati latte macchiato. Ova limenka od 250 ml sadrži 153 kalorije, od kojih su masti 4,8 g, od kojih su zasijene masne kiseline 3 g, ugljeni hidrati 22 g, od kojih su šećeri 20 g, vlakna 0,8 g, belančevine, odnosno proteini 5 g i soli 0,31 g. Pa da probamo. To je taj ukus, latte macchiato kao iz kafića, vredi probati, veoma kvalitetna kafa, osjeti se i ukus kafe i ukus mleka. Sada ćemo probati kafe vanila, znači Nescafe kafe vanila. Također limenka 250 ml, sadrži 131 kaloriju, od kojih su masti 3,3 g, zasijene masne kiseline 2,3 g, ugljeni hidrati 21,5 g, od kojih su šećeri 20,3 g, vlakna 1 g i proteini 3,5 g i soli 0,31 g. Da vidimo kakva je kafa vanila. Prijatan je ukus, osjeti se miris vanile. I na kraju probat ćemo cappuccino white. Limenka također 250 ml, 105 kalorija, masti 2,5 g, od kojih su zasijene masne kiseline 1,7 g, ugljeni hidrati 17,5 g, od kojih su šećeri 16,5 g, vlakna 1 g i proteini 2,8 g i na kraju soli 0,25 g. Da vidimo kakav je cappuccino white. Šta znam, kao bela kafa, sve u svemu, ništa posebno. Latte macchiato mi se najviše sviđa, tako da je on pobednik ovog videa. Znači, na prvo mesto pravi ukus kafe iz kafića, tako da je pobedio. Drugo mesto dajem kafe vanili, samo iz razloga što ima taj neki miris vanile. Ukus može da prođe, nije ništa posebno, ali eto drugo mesto. I na kraju, najmanje mi se svidao cappuccino white. Eto, dragi gledalci, to je bilo to za danas. Ako vam se svidao klip, lupite like, zapratite kanal TV Ratko na YouTube-u, također zapratite nas na Facebooku i Instagramu. Vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!